Lapen hini ya bangke forest department along le irrigation department kene soil along le along komane individual atau amen jet hapensi tangka bangke ulai lap kami hok pada bangke laheke department along le pun las department along le ane bangke lake individual pen along le la bangke department along le pun lake department along si laso tangka nge bangke lasi laso lam dia bangke nang tum clear simi komane abang tu tum lah alam ki gewan pen itu marana tum phan pamang buji bangke la bangke chok sideci la pen tho bangke nang tumang lu lason pini do lu tante la bangke piniarnian inut bahit tilong le dolang lu tante kar biang long competent authority of land acquisition kalap laso ki palang long phan land ahomoisa an alam an kilang dunia pan isi a department thik dan dulu proses department along bini nang itu icok cekit heglong do bahur adak nang itu mang angno alam ge wando perlu tante rara tu masih tame bacini lo pada la so a department pen nang rat dulu pada bangke anytime the review la pen dili tu hin pen setame council pen setame a hokpet along mehem kutungan pinagi ko bangke dili tu hin pen jongsi dolan ko tante la bentho bangke non an ke thek long bangke section ko ane section 4 section 3 section 4 section 5 section 6 7 an so ang bong pe na bangke tan si ong lo tangka nangali si ong la pen pitan si ong non pipi bangke si 5 to 10% bak si non ana bangke inut bahini tum si alam ki pipi do chok si baki tu ke monon ke thek long bangke itu bangke la penisi alam bangke isi alam ki wantulo je BJP Bharatiya Janata Party hi ne pensi komania phan ki pane damji to komania phan ke ther to komania phan apran endeji to lason bangke party hi ne pena bangke ni tu majab phan petkat ke la pentho bangke nili non do bom sida me nili da petkat le la pen nili pran sida me Thonsing do terong do president plus ahu sita me ni tu ardu do long le la so france ta me rotong terong do plus so ta me la son thegolong le longki phancho da thegolong le la olon tera hota la son ta ni tu thegolong le la si la solam ki ke bana bangke la ba ke chi pusi puji la pe la solam ki jo si alang li phan komani si ke to alang li komani han chini lor tante la bangke district authority do police authority do Pacini non, la penil tu hadam pacini non, la sana bank tu hanke nili tu hanta, la banke cak cik, la sana bank tu hanke nili tu hil kan bang, condemn, la sana agak tena bal sana. Angke sa, la song bong long kenam tang section nong tadi, yung dong nondol tum amian kumani along lilong amian kasi kabun bentang kasi palong dong napupinangan sosial media long iklang dulu. Tangke nang itu party ahin benatuman kupini ekson di anji bengkasi sip dong mang. Kali lasi pulong de solang betah. Ahok hak beneficiary tum jong si do pute upis long pa bangon. Non ke nitum ke theglo bang ke middleman po tum si nitum nang tum long le nang palong pu kupini po song tu lasi ahok hak tum jong si angki nang tuma porialang bong tung si komane kupini do jepo jadi piang bong do pena pabangoy dak. Laki nilong le bek long si amu mondol amu SK komane bang si ahok hak kota puri det nang kirai pidet kompensasi nang NP det puri nang paklang. Tai nu nang paklang ti bi nang hangjo coba di kona ne sosial media long puna ahok hak kompala long le hem pu bek pi nu nang ta party long juga kupini lasona. Muben pulu mati kona mene long le hem pu long bang si thing pinang chi ni nang bangai pohri chona ni temangai asa ole long lak kol ba lak kep long puje ni temangai lak si ni cocok nang tu chon la sona tum seri cholo la asi kali li kalang lang asi non la tum survey ke bang chimut ke la highway mati ang bonglong nang tum thegong mati highway ke bang ba ekdom paro khoben up to la di subai ana dagan ni fishery uddeno ekmong mati la son sa kali li kalang lang ting piki sistem ahok aha ka pake survey check mut kya be asi ang bonglong bon check nang kong mati asi la sona type tum bangsi kedu la dalal ko tum bangsi asi kumane yang sinang tum sini je bong song dobek pulo te bangoy dak ni tum tamarap tum party tum dulu CM level level no level kape party ko jenar jap tum la sinon ka abi si tam abi social media long
hang jo jot mati tapi so called RTI itu lah inut bahini itu bang laso kan pensi lah tuh ke right to income so sih ke claim di kuda ni ma claim masih mau hetap pulo je maximum documented lo mahala tuh not they are not mana basing on fake masih lah Silveta Alam dah pulo 1971 masih reserve forest declare dah sih lagi kota masih halasut kemana Chongtui coba bak kemana langsung 2 tahay mo stop pini nono suri tumba rason abi mati lagi non tala raso gazette ke council pale bonai gel government asam governor raso ni pale asam non tum temam ala so asam government asam district council forest department ting by sai pen so claim lo lasi abhir revenue village kada ko puisa me dak ene de lo council bahas kota do puisa me amuni abede lo so Ingu si dulu ama bisa forest penebang tu koma dak mangke forest land boleh padukong nang puluh dak mangke. Nasi soteng si non puluh IMCM tu lah sodak sel beta tang sodak kota cikuri abi mati sono mangke. Lasi lah ya lah tu empat coba tekti kalam lah. Lasi lah itu 5 to 600 crore si jom rumah ni lah majon tu lasi tel non ko an ma poisa dengan ledak. 500 tale ledak tu elo lah. Nasi lagi apa coba kalau lah ada ke national highway pen pia por bangun lah. Nasi langsung tak kamu bola. Inut mohon rong pita allegation party presiden tu sikit tu benang tu dah tu tinggalong party presiden tu ni nepram kan cekri party presiden tu kita mana kita cokon ada kapati kapap som pulasi mualang itu mode orang terang pencelo orang terang orang pangku don sing alang ni udah tay not police pusat ini sona hang desi som claim today BJP ke krokre tu punya abi lah so kita kami condemn second thing itu condemn pakai je itu kacing mana manpeng ke thenai doktor tuliran hong siang kata je akoi people lo je nephan ke nangapat pipan batai ke thom nang pai tem lu da sila so muni ramen prapjin pen pini yang bong alang li jong thengam koma munit ma jong se haw ha kule niltum si panet ni non man lason criminal ma non masih action ni niat nai si nitum si diman jong si paklang ke belum ke party pen si alam han ke lamang ke itu ke kes pena man hani kes tu pula Ihek pada makanan. Sasar lah, tu ke press bill lah, mohon office on ini je dor hari. Alang itu ke jong sini pini pinadet betul. Lah CM tu ram nong satai, atai CNNG plus tu thang itu pilih kuih ke. Lasi lahilong laso kriminal kan nyeplang. Amen non bakang alang li pulu mati. Kau tu alang personal ko mene enmity ko mane pen duta hai mene. Kumama la kapati hilepen ketoy pamuni amen paklang nang pula ke alang li. Alang lepak langkeng tip berarti lah sup dah sih untuk manggai manani kes itu. Alang ko ansi paper media long sih ninggel mati lagi. Elektronik media long sih padam lagi. Lamsu beli lagi. Kona ne bahini long pen cetan wahoi cetan jojo bokang beli. Laki rat atheng lu sih kapang dak lah sih kumara kriminal lo malagi. Kumar bile ke orang bang puluma lah makai prabjin pen alang ni. Amen pak langkeng long. Jongo lahilo ni pan katera bang. Niltum si action ini lah so di pan ni panen. Aku jong sa alang lipak lang tadi mone hoja ani je ya pincong we alam pulte laki alang kan so mana ni kes itu lalu alang अच्छा सर पमो बोले ना हम की apa था lah third party mate ang bong kaca jok tung bong kaca ini kan si bola nang